bw'omu Gusii. Omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Nyabeta, toro mwenye kini, Nyabeta, 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 tomo moya, Nyabeta, 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 Kiumungina busibu mugakoma kuri nangeto marembe nyumba baba nonye bitu tugusiga mubige toro sana atosere tibono gakomye kikurumaiga agambe ngitambengite yani umungino yo noye narire noye nyumba na chite nkararu boiri ga kibono nduche ngande na maisukusuga sababu niya mbura muno mwana nyabeta rije iretwe bono kurwiri nchite mugako tangete marembe munarute na robi ga konte ingo umwana one nyabeta ngayi umwana ari umungino uyu ngayi umwana ari bono no umwana uyu nere ga kinkonya komaga maganga umugako yo gari no moro nkunkora ya mwana taratuka muna naitire baba kana arabukire ga kina naitire kirasi yani na temire ngayari Mungino ngaya inki makuru inki ngayo mungino yabusubuya inki kebiri mungino ko musibinde Nyanjam, itu wajar. Nice. Ya. Ndiyo. Kwa nyumba. Lakini mimi tena kubeki wiki sana. Pole. No last round bila I'm sorry. Na kufili kipindi kidogo. Ama ngana na mangarika. Chishu miti nyingi. Nachukua kwa tema resolve ni family. But na gore kecha pili ngeke. I understand. So, information gani kwa nyori? Tinda nyori information ngeanza. Tinda nyori. Onye ndiri nanye nyori kuna ngutingwa kirikisi nyabate. Maidina chite koganya, lakini nganya tora ngakira singo ngatewa. Ngwa kirerero ngote ito nyorane tukwane torole ngaki ira. Because what next? Jono nsinyire ngakingokora. Because again take nananta ite no konyora nyabeta. Lakini mono ndo chena. Enjira ngo monyora nere nsinyete.
Nyandi no na baisi bari twanyora tero korari batoire no ne information barangakira simu ono. Nsinyire ngakingoka. What even number yawe ya chipi. Tikasira bono rinde anga kingoka. Madege ndigi ya disturb sana. Because konyora Nyabeta na kiye ndontaite na kiye ndukiamana sai. Indo vinde bimayo cha baadaye. Indo bia nabionzi bi by the way bitene. I feel your pain. Ndizi. Jawon di maite nande step king roy moki binde nyore. King komonyo. Mona etoro chitu amuri kitu atembea sto kwa. Sana. Watemile sana. Na kioro chitu gukora usingi to bweni rito gukora wikira bonira. Wikira boni ngige ndondo chenta ida gukora. Ustora akore. Ndoje ugatongo wapuna no mugambo sina. Nalio? At least yarange none barasa. Babe kama ntamo tutangazo gusira kwa Nyabeta kabisa. Torenga ngore tokesa to information ndio munyo. Mubisa tega madara uo bwate sometimes. Mane kinge go sari go kwana. Kinagwa. Ebinte byo go kwana ga kimbiri ko make sense ya kwana ngao. Ebi musasi road. Ebinte. Wose bi yo gente kiao kiao. Igento kerike korta mare ko okagane kerandi kesungire. Amadara una raina ota yuti. Nge keri bono nyome. Timbu atibesa lakini ninda afya. Lakini ndio kunye konginyuri binte. Tikana na makara yo ago. To bangeiga. Kwanta yimi to bine bwana reta ntete mbange umusajo lya kwanta ibo besana ntete mbange no mambi mbange mito byana ngiche tomenya nayo. Elibo tukongyo konyoro ko taba mambi ngyo tero kwera ni ro bango chera marogo. Mambi yae kina ota bidi go mambi na kina taka onyerese. Mambi sanga. Tie kunye kubuli chinza nkoboka naone ke mambi lya bantu batarabuka ngiche. Nje tali soko mbwade nza chinda chonse nchengege. Na bona na kinkwanje teke sai. Oche mambi gari nera yechaye gwetari para ye kurusie chairo gora itulubari omayata kwanda bakasobe ikintu kirike ngibere chibesa ndege mambi sipira ni mwana biria moiga bone chiko chikonde chiro imbibe kembo tenga mubaikiri skuru alia mochengo nsari mubizira wikire gabu manyekera ko tayubika abana bali ubaire so nje ninde ready kobera na abana bali injera kiyo kwira bona abana abwe nyina ngibere chibesa erumiana na misini etali no romo shara wo mubunge otali no romo shara wo mwesimiwa omwegusene mwemusie emetienyi kada ayire manya kutikero mungu lietandende tariba igongo bisibaniga noroche igo bya abana abuna bago kero ko kwana ko kera bakaga Ikaine umuntu wonga yari umuntu busuburi ngajyana umuntu busuburi kumusibi ya taracha umuntu na wamaite no ari nyumba umuntu no ari nyumba ote ninjengo gote byomonyane ngajya ko genda usino wacha kuta igekara mwagosanire niga igano agukore Ntebya nguru ya chigwikisa to mwana na burite umwana ni Nyabeta chigwikisa to nkomo Komoro sinde koko. Bone kero komoro sinde koko. Kero komoro sinde re solution. Ejina diti. Ngakibono kwa moro sinde. Akutagete. Wono to kutika mangana ikaranswa kwanu. Amangana ikaranswa kwanu egere. Omwana one chigwikisa to. Ni sato nje tindakana. Lakini omwana one komorigi na moro. Ejina diti ngona linya omwana oyo atoka. Nyabeta bano kwatela. No manyi to umwana one bo. No mate mna mwajete. Kumwanza kwao komorigi no moro itali yaro liki. Koligio mongina no moro itali igo mwana. Twa mwana tinja mwana. Igo nje kwambe kirenyi. Aya makori ayo magako. Ya igo nje no mangana ndo choka oganta kete bwana. Inje imanyete nkimanyete bono. Tebya. Inki imanyete. Bono to kwera sangana kibaba. Igwa munere, igwa mwana nasira. Bono mongina oyo na akire. Kero munango kwana iga mongina timoroji egera toligiri chivu bone kero ko imokio mara kominyoka gocha kombekera nyime ntamanye tinde innocent igo bono tata no le nese ya one tegana sana ko boko tambo tegana sana ko boko na tai sana
kera kwa muruseti para gutira kwa muroje ngana isai igomba no kwara rije ngabona ta isai kwara rije ngabona tinga kia ikeire bona ta isai ni lakini kera kwa muruseti para umwana ne Nyabeta umwana Nyabeta kibiki 3 na jibo motienyo mogima na jibe metienye 5 kirege ntoke go ikarasu ke kwanu tichi buri toke Nyabeta Ndizi TV ubwansu bw'umugusi chitariki 14 cia kera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tukolyo korokia obwanjani uchase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwakoyo nigo twerure korokia obwanjani bwito uchase abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kiria geke oranyara ko bagugutwara asogo gikiase cyabisi cyeteje cyo gutuka kinsamo kiri cha embassy ekero kugenda nyakoe usi wa Kisii wetera sinemba inoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato sana nesato isana libere eje teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Boigo na gugwikirana nekewa kyao ky'ubwanjani unabone indagera chianga ibirarero ibitamba by'abocini by'abanyaruka ibikoroto igatiye binde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyo y'uko kabere umwaka w'ibiri 2024 iryo kubahorokia obwanjani abanabo. Ndizi TV, you are our Valentine. Nyabeta ni maite umuntu no ari nyumba ngonye tayo mambo ni mawili Wanonye to konyigena aye nachoko kuno kwaho lakini onye toli konyigena muna nchoma nyene nyumba ngo gotenga mongino ita iyo gaiga onye na mangana itorangiri muna abantu bamino gaiga no mongino yonye sakale na achaso karuororo aiche to kwana mangana ayo to manyana ngayo mana gaka wana kontenga mambo mawili mambo mawili kwa hiyo ndio solution ni matinga no ara ngonye taya motebi ora sobo tari ko chabuana ande nyombe ringo nyirari ndese Nairobi kero gotagore nyomba na riri chi inche nawo mukunguno amugwe kamka na taboyo ati tendo gutete nga yogo korera gutenka gaiga ayogo korera na ndo chako chakasiri mimi ndio kusema nakutenda mbuo wako menya amenya bwana nje mbuo wako menya aja amenya bwana muna ngobona amenya bwana ya bana obwatete sa aye mito obwatete go bwatete mitembe pi na kodi ayo gukora kwa okora kipinabu sila genda tata ino mugako monene genda ikaranza enyombe liko nyirari ndese enyombe rutali yaro lichibu naona abasaza bande bayigwa bakaka bande bayigwa mugako ri gatago lite nyomba ngayigoro yo mwana achiete tibago gokumi nando chakoira nasiro gutaka kwaga chakuligira sigisa kyango genda tagora nega ryo muriro genda tagora bano ko sanje utango sanje mwana genda yo tagore kutembu ogo stagora mbu ogo sali na mukao lichibu bana nganya batanga yauje abu bayo mugajete ni manyete tata timo gajete ya no tana gwetanda igon tende kai gasoko gachaba abagosanire njende kai imete go minete nkaka komina naki naye gwekorekanira insaiga gwekorekanira pi kwamenyire Nairobi kwangire gocho pango mutyo oboronge gwekorekaniri aho tagora eyo yendo tagore kwatiri basi ayo no tatware yutani otware libasi otware yutani lichibune yao alafu yende kende na tete kwa batengelina igoro maroko kwa igachinsa maroko tato mwabu Nyabeta nachtika akarwe vitisho giti
agateba ngina Nyabeta na bitutumba basaguta chaka ngutagurare nyumba mpaka bende bari Nyabeta bamenyore akoreki ahiranye ultimately na kitura abakonya bara Gusii nkaite nere muno musacha bali kubwaterana bamuri tumurigire ndene tumanya ngagia chite guchi ngyo mende ngo goteberio tato mwabu Nyabeta okoribti nambiro none mu mwabu Nyabeta arwarite mbaje tote makumwa kiresi tai kubata simchiai uno bina Nyabeta asirete nario bomo oburu bomenta suburu alafu mwale kunyara kumukwanira ilinda irania nkoronse Nyabeta aratoka kwanza bamanya tai kwewe kana pe bamanya go solve differences babwate apatikani mama mwa Nyabeta boni ganga yale konye ngo charengeka basquizi akuji bitutubye kango charengeka ibuza abe ni shot ko Nyabeta asira nario ntanya ko barora ni goro tato mwa bachiteka yana kingote yana ki inumune family mwali ngukwanira tato mwa Nyabeta aira ndense kidogo ndeni Nyabeta ari kwanza tola solve issue yeye noroje ko tato minto okay timenti lakini mna mama ko yako tataikuru tato mintasira tato mwa Nyabeta tanya ko tebe kenda hivyo yendo kusema na it seems akona familia ya pili umusanyu yo ekertu achieto uchokora chigasirinde nabana nabayo to musanyu miya sana egastu amakorete ga yaringe gasingia wana bante binga ingwe mwaka misati ko bata bakongu utali kwanja lendo iche bono iga linde asenge jaka bese mbwate ga igana kabaga ke oikikoraka twara asenge imachani litukoliye terera tokomanya mambingana kibugo konya kabese gachi utakomanya karende buna sawa naro tigamanya ke birengere bitarache asenge je tokomanya linde komanya monto ga korangeri koimo kerege kiki aroneke otigeuka kamambia konyona ndo nyore chishuguli chinde chinga oina nira kabesa malsero nyokore tegatoko nchike tikenda goteviniki igore mangana ke muntu ibirengere birushi opi tikakuchandike ibirengere mono bone gore yake muntu ke muntu tari mwana ke ngwerre bono ke muntu kwa mugore tienda yao emetinyi kianda ukamorera kwa ko boko gaiga amabokao ama tukonsi tukamwire school abero muntu mugima mpaka onyore ochire riaye mpaka nebonera gari kurukwa omuibori no che mpaka riaye bono riachire goja ria mutami bono noko yokuyo akoyo bono mbano goja kuchaka ka omuigeke ka uchi kumuturagia yani uchi kumutura mno muntu gutura bokombe gosomo yo otuire inde ka ache kuogea ngonye togete narinde egento nkeriga oyo bono ebadetenga ingonye to kwegeriguna no moibori yali egento ke okwegeri nense bone sinare okumugambira bono nchetindo chigentore chande mono monginone gaki Ero gera ngwe chanda sike muntu omwana omochokoro agende sukuru bono timaiti bono busonge inero giri ngale tinko manyanganse mukiaga kale bono ubena ndo obutolezi meta bale betika yale igo nalenge korwo gembo gabwo amini mugonga gabwo mona kwerenda mona kabeza kwa manyoke gagande muliginde paka no mochokorere morente nande okionkorangeriso omwana uyu matabiro omwana wa omubeke school omwana wana acha kutanga bora ngino chakire kumworo kieta bimbe etali burungu nchibara ngitikenda tebega nchibara tigangende baba hono utatigana nyana ichaiga mate tindali kende mabona na parazi rigende na deripa meranye baro kupare si bo minyo kemo gongora tebese yo tokonyere mogoto wa lakini umaete nanyorete mamumu wa Nyabeta na musikoli nyuma
lakini kero nari kurigiri mung'ori buya mung'ori yani tari buya nabwate stress gite chinyinge no tirarusi gusira kwa Nyabeta yani taturieti buya mato muntu akiri ayeri burunge kabisa ategererete na bokomoro lakini muntu gwate stress kia ina na bokomoro lakini nyike kale igonye tatu mwabata bataiti na hande boni gamba gwate si bakobero nyika kabasereti maybe I will sacrifice barigeri no ana seiga na yabango akana no nerende babero meanwhile maybe dende tabenderete kugina Nyabeta because maitho muno no monene na nde bono oroche stress yako mwa nembe nuruji Nyabeta asirete at least tumobeka asegete asa gutulia then Nyabeta gagutuka nande nabo tokora ngaki ngikere tokore nya no gocha morende numuche bune family momukwanere ke gusinya nabo still bakondera kobera sayi ndabali bili abunabu no kuriga ndo kyamana sana sana abunabu kwarengereje ikira kintu ndo bakonyego ata Nyabeta sari na bakoka sana acha usali na koroteke actually she is so happy ikira kintu bana yatigira nkore alafu orondi gale no kuriga Nyabeta kuriga Nyabeta bona kubansumbu yo muturanda gakorako onja ko ngire stress ngake wana roje daoka ndio basi nirupi bueno lakini njige ndanare korora no ku involve umugambi then aro sino ne barasa keraro siri barasa ate ya bantu bonse kerate ya bantu bonse abuna bodoko nyara ku babichi ayenga kireti na by the way boko bojinde tari asubije ende kinda kwa na asubu na boko ndio kushughulikia Nyabeta sana cause Nyabeta ni kazi yani ne friend yani na outside there biskimba ichire anyway tari ayinari ningote ya mwana Nyabeta 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 tomo yae Nyabeta no yae Nyabeta na mwafundo yae Nyabeta no wajani Nyabeta bako moyo Nyabeta aye Nyabeta 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 mwono muyae Nyabeta mwono moitongo Nyabeta masikano tanina manganae Nyabeta Malikia konya gukora gitukiga urokibona mambi urasibinya ebintu meho sago cyane watuki nago blogetie namba yawe ngaki kwarusi nende namba gwaka nako bori nyamuzi ngayaga na nsoba ge ingia chikoi ose no mwada chikoi tene na abuba na ngemie yani umuntu ogereta araiga ninje naye Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbe gya NTSA bagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na
mbabu wakana ngora voigo mbabu ate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwigira weekendi mbabu ate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Duplex Building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamuna Nyamarambe na Kenyenya na boko ba Krisimi asijina mbechi Sunshine Driving School. We fulfill your dreams. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0